Niva disera mafungo a SABC ubva pano Auckland Park, Johannesburg, twi mafungo malwane nga chino chipinga care. Vaolera vana veva farura mulayo khathihi na wanala vana ṱhoho mbili dza vhathu vho litsha beiḽi yavho khothe ya madzhisiṱiraṱa ya Thohoyandou vunḓuni ḽa Limpopo. Those perpetrators must be brought to book. Muhaṱuli vho nothaho kha khothe ya ndayotewa vho Sisi Kampepe vha ri vha songo ḓibulaho kha TRC vha ḓo tea u livhana na mulayo. Speak directly to 16 million plus of South Africans who use our services every day. You have the right to choose how you travel. Va dzangano ḽa dzithekisi ḽa Santaco vha ri vha nga si dzhie vhuḓifhinduleli ha bulayo ḽa mureili wa e-hailing ngei Soweto sa izwi mapholisa vha tshi kha ḓi ita tsedzuluso. Ndi Mathabama ndi nne Tshanduko Ligege ndi u ḓisela mafhungo fhano kha SABC 2 nga ri vhe roṱhe. Vaolelwa vhana vhane vha katela vho maine vhavhili vhe vha farelwa mabulayo khathihi na wanala vhana ṱhoho mbili dza vhathu vho litsha beiḽi yavho khothe ya madzhisiṱiraṱa ya Thohoyandou vunḓuni ḽa Limpopo. Vhaolelwa vhane vha vha vho Tshilidzi Phalandwa vho balangana ni Tshivhombedze khathihi na vho maine vhavhili vhane vha vha vho Mphonefale na vho Humbulani Munzhelele vha khou hweswa milandu ine ya katela u vhulaha khathihi na u dzhia muthu nga khani. Ri hafhanoni madzhisiṱiraṱa wa Thohoyandou hune ro vhona vhahumbulelwa vhana vhane vha khou pomokwa kha mabulayo a vho Rendani Tshigwili na ṅwana wavho wa miṅwaha mivhili vho ḓivhona za khothe na musi he vha dzhia tsheo yo ṱutshela khumbelo ya beiḽi. Havhanoni vho Rendani Tshigwili vho ngalangala nga dzi 19 dza Mei ngei vha tshi khou bva Tshilongomo dalela Mei avho vha mbo ḓi waniwa miṱuvha yavho i na vhaṅwe vhahumbulelwa. Kha vha vhahumbulelwa ri na vhahumbulelwa vhane vha vha vho Maine vho Mphonefale ra dovha hafhu ra vha na muhumbulelwa wo thoma ane a vha Tshilidzi Phalandwa. U amba zwinzhi ri na vha muṱa vha havhanoni Zwipondwa vho Rendani na ṅwana wao ndi wa Tshilidzi. Ri khou vha ṱanganedza kha mafhungo a SABC ro vhona na musi vhahumbulelwa vha tshi khou ṱutshela khumbelo yavho ya beiḽi. Sa muṱa vhone vha ri mini nga ya mafhungo? Hai, khou pfa zwi tshi khou ri fara zwavhuḓi mara u nga si tu zwi ambesa uri zwi a ri fara zwavhuḓi ngauri zwavhuḓi vhathu vhe vha vha ṱuwisa a vha tsha ḓo dovha vha vhuya ndi a ri tsha ḓo dovha ra vha vhona. Zwi amba uri zwine wa nga tou humbela vho kha muvhuso ndi zwa uri arali zwa tshi konadzea kha u tou vhuya thambo na vhone havhaḽa vhathu vha ṱuwe unga vhana vhashu nga nḓila ye vha ṱuwisa zwone ngauri ri nga ḓi amba uri zwi khou ri fara zwavhuḓi vha tshi khou ḽa vhuswa vha tshi khou vhona TV vha tshi khou tamba bola ende vhashu vhana vhe ra ro lavhelela zwivhuya zwinzhi khavho vha si tsha ḓo dovha vha vhonala zwivhuya zwavho ende ri si tsha ḓo dovha ra vha navho ri tsha ḓo dovha ra vha vhona. Vhahumbulelwa na musi vho dzhia tsheo yo ṱutshela khumbelo ya beiḽi zwi khou vha farani zwithu? Zwi khou itisa uri muya washu unge uri dziki zwiṱuku ro vhaisala ro vha ro lavhelela zwinzhi especially kha ṅwana hoku kuṱuku ṅwana wa 2 years we a vha a kha ḓi yo vha na vhutshilo vhulapfu na ene miyawo tshe musidzana muṱuku. Hezwi zwa beiḽi zwo iteaho zwi ḓo ita uri ri dzike nyana ri sa ḓivhi uri matshelo hu khou yo itea zwifhio ngori ri kha ḓi vhuya ro lindela. Nṋe ndo vha ndi tshi khou ima na ḽo ambiwaho nga makhulu afha uri tshigwevho tsha thambo kha tshi vhuye. Havhanoni ndi vhaṅwe vha miṱa vha tshi khou tou amba vhuḓipfhiwa havho malugana na haya mafhungo a mabulayo a vho Rendani Tshigwili na ṅwana wavho. Tsengo i khou lavhelela u dovha hafhu u bvela phanḓa nga ḽa 4 November hanefha madzhisiṱiraṱa Thohoyandou. Ṅwananyana wa miṅwaha mina wa ngei Eldorado Park tshipembe ha Johannesburg ane a pfi o vhulawa nga vhabebi vhawe o vhulungwa namusi musi vha muṱa wa hawe na vhadzulapo vha tshi khou lila u fhira hawe fhano shangoni zwi songo lavhelelwa. Zwa zwino maṱo oṱhe o no sedzesa khothe hune mme awe na khotsi awe vha khou hweswa milandu ya u rwa na u vhulaha. Tshifanyiso tsha mbilu vhuṱungu maluvha na kubogisi zwiṱuku ndi makhaula mbilu. Vhalidzi vha vho bva nga vhunzhi u ḓo tikedza vha muṱa wa musidzanyana fhaḽa holoni ya lushaka ya Eldorado Park. Mapholisa vho ṱalutshedza uri ṅwananyana uyo
o vho huvhadziwa vhukuma a dovha a tshipiwa. Vhuṱudzi uho hu khou pfi ho itwa nga khotsi yawe henefho hayani. I'm not part and parcel of the father. The family can hate me. I am a very open book. I'm open, and I'm telling you today, guys, just stop it. Please stop it. It is painful. You people weren't part and parcel of it. But the pain you're going through, it's human. And only God can judge her. Vhafunzi vho kaidza zwiito izwi vha dovha vha itela khwelelo vhabebi uri vha khwaṱhise tshanḓa kha u londa na u tsireledza vhana vhavho. Vharangaphanḓa vha tshitshavha na vhone vho vha na maipfi. We are supposed to be the protectors and the providers of our families. Are we doing that? We are not. And we can talk about gender violence and child abuse. It's mostly women that do so. Waar staan ons as kleerling of Khoisan manne? It's an indictment upon us. But we also know how the devil works. The devil knows that if he destroys the family unit, he destroys communities. Vhabebi vha ṅwananyana uyo vho ḓivhonadza khothe mulovha hune khotsi ya ṅwana vha khou hwelelwa mulandu wa u vhulaha, u tshipa khathihi na u tambudza lwa tshiṱuhu, ngeno mme awe vha tshi khou hwelelwa mulandu wa u vhulaha na u tambudza ṅwana. You cannot look at the deaths and the abuse of our children in isolation. Let the government know that we are part of the social ills in our community. Vhadzulapo vho siniwaho vhukuma nga tshiwo itshi vha khou itela muvhuso khwelelo uri vhadzia vhutshinyi vha u tambudza vhana vha dzhielwe maga a ndaṱiso o khwaṱhaho. Vhagudiswa vhararu khathihi na ṱhoho ya tshikolo ngei Hoërskool Roodepoort vho ponya na mafuvhalo nga murahu ha nndwa na vhagudiswa vha sekondari ya West Ridge hune ha vha vhukovhela ha Johannesburg. Vhagudiswa ava vho huvhalaho vho valelwa vhuongeloni ngeno ṱhoho ya tshikolo vho vhofhololwa nga murahu ha u lafhiwa mafuvhalo a u ṱhavhiwa musi vha tshi khou lingedza u lamula nndwa vhukati ha vhagudiswa vha zwikolo izwi zwivhili. This violence follows a fight between learners from both schools on Friday, the 15th of August 2025, which went viral on social media. Unfortunately, on Monday, the 18th of August, a group of learners from Westridge who then allegedly went there on a planned revenge started attacking learners at the Roodepoort and threw stones at cars. In the process, the principal of Roodepoort High was then stabbed while trying to intervene and was rushed to a medical facility. She has since been discharged. Furthermore, 3 learners from Roodepoort sustained serious injuries and are receiving medical attention. Muhaṱuli o awelaho wa khothe ya ndayotewa Vho Sisi Mpepe vha ri vhathu vhoṱhe vha songo shelaho mulenzhe kha khomishini ya vhungoho na u pfumedzana kana TRC khathihi na vhathu vha songo bulaho zwithu nga vhuḓalo vha nga livhana na vhukando ha mulayo. Vho Mpepe ndi mudzulaphanḓa wa khomishini ine ya khou sedzulusa mavharivhari a u dzhenelela kha u thuntshiwa ha milandu ya vhutshinyi nga tshifhinga tsha muvhuso wa kale wa tshiṱalula. Upon full disclosure, the applicants will then receive amnesty for all their crimes. Those perpetrators of these cruel injustices and atrocities who did not participate in the TRC processes, as well as those who failed to make a full and complete disclosure regarding their part in the perpetration of these human rights violations, were to be investigated, and where evidence was obtained to support the prosecution, those individuals were supposed to have been prosecuted. It is in the interest of justice that the victims and their families must find closure in this process. Where prosecution is competent, those perpetrators must be brought to book. Despite a period exceeding 2 decades, there has, however, been insufficient investigation
and prosecution. Va dzangano la dzithekisi la Santaco va ri a va nga si dzhie vhuḓifhinduleli ha bulayo la mureili wa e-hailing ngei Soweto sa izwi mapholisa vha tshi kha ḓi ita tsedzuluso. Mureili uyo wa e-hailing we a vha a tshi tou vha na maḓuvha mararu fhedzi a tshi khou thoma mushumo wawe o ḓo thuntshiwa a lovha fhedzi a fhedza o fhiselwa ngomu moḓoroni wawe. Vha Santaco vha ri vha ḓo thusa kha mbulungo ya mureili uyo ane a vha Mthokozisi Mvelase. Vhanḓa vha shumela dzithekisi vho sasaladza zwiito zwa u ṱhasela vhareili vha goloi dza Uber na Bolt kana e-hailing. We are not saying Santaco is responsible for the death of Ubaba Mvelase. But what we are saying is it happened within the taxi industry space. We've got some tear here because the e-hailing and metered taxis are part of Santaco. So we don't define them outside of the Santaco fold. So whatever happens within the e-hailing space, it affects us because they are part of us. Vha Santaco vha khou ḓiṋekedzela u thusa muṱa wo zhakiwaho nga u vhulunga mufu. Any operator, driver, or member of our associations found to have been involved in this attack or any similar act of violence will be immediately expelled from our ranks. I want to say from my heart, we are deeply sorry for your loss. Condolences. You entrusted your son to this country, to the promise of honest work, and that trust was betrayed by violence. We stand with you in your grief, and we also extend support to the injured and to every community member who was traumatized by what they witnessed. And we want to also confirm we've seen family asking for support. As Santaco, we are ready to take care of the body in partnership with Teboletu Funeral Parlor. I've sent my team to talk to the family if they would give us that right to take the body from Gauteng to KZN and also to bury the body. Vhutsivi vha ri vhadzulapo vha na pfanelo ya u shumisa zwiendedzi zwine vha funa. I want to speak directly to 16 million plus of South Africans who use our services every day. You have the right to choose how you travel. Ba songo ṱutshela kule ri a vhuya zwene zwino. Ri vha ṱanganedza hafhu kha mafhungo fhano kha SABC 2 nga ri bvele phanḓa. Vhorabulasi na vhadzulapo vha Niani nnḓa ha Musina vunḓuni ḽa Limpopo vha ri vha khou vhiledzwa nga nḓou dzine dza khou ṱaha dzi tshi bva Zimbabwe na Botswana dzine dza khou vhanga tshinyalelo vhuponi havho. Nḓou idzo dzi khou tshanyela dzibulasini hune dza khou tshinyadza zwiliṅwa na themamveledziso u mona na govha ḽa mulambo wa Limpopo. Ramafhungo washu Lutendo Bobodi u ri ḓisela zwinzhi nga muvhigo u tevhelaho. Hava ndi mulimi mufuwi vho Samuel Nembaye vha 4 tsini na mulambo wa Vhembe. Bulasi yavho i nnḓa ha muvhundu wa Malale nga kilomithara dza 2. Vho Nembaye vha ri nḓou dzi ṱolo vha dzhenela bulasini. Nḓou dzi tshi ḓa hafha dzo ri tshinyadza nga maanḓa, dzo ḓa dza ri kwashela madamu ane ra tovhea khao maḓi, dza u kwesekanya dzi ḓiraṱa, ra sala ri si tshena ndango ya zwifuwo zwa vhoriṋe. Vho Nembaye vha ri nḓou dzi khou vha humisela murahu kha zwa vhufuwi. Ri a shavha uri dzi ḓo ḓa dza shela vhulwadze kha kholomo dza vhoriṋe dzine ra vha ri khou dzi fuwa. Tshiṅwe tshifhinga ra vha wana uri musi ri tshi vho pfhi kholomo dza vhoriṋe dza vho dzhenwa nga malwadze ra wana ri si tsha kona u ḓivha uri ri ḓo isa gai ngari hezwi zwithu ndi zwone zwine ra tea u tshila ngazwo. Ri vha ri tshi khou ri kha musi vho zwezwi u tshi wana vhana vha tshi ri dzi ri isela vhana zwikoloni, dzi dovha hafhu dza ri itela uri ri vhe na miṱa ine ya vha ya khwine. Vhadzulapo na vharangaphanḓa vha Niani vha ri vha vho tou tshila nga nyofho. Ro fhedza vhege ri khou lala thavhani ngori tidza dzi khou ḓa nga masiari. Hapfhi ri songo tou shavha ri shavhele nḓuni. Zwa sokou fana dzi tshi ḓa ri tshi shavhela nḓuni dzi khou ḓa dza ima tsini na nnḓu.
musi ri tshi pfa muvhigo noni wa uri dzinḓo dzo dzhena kha vhupo ha vhoriṋe riṋe sa vharangaphanḓa vha community ri shumisana na dzi famara na dzi business ro kwama muhasho wa lidete na environmental affairs mashudu mavhuya vha ḓa nga u ṱavhanya u thivhela na u preventa naho ri tshi shumisana na mapholisa ndi a masisi tsha mutumbu musodi na makuya na masole ro ita zwori dzi dzinḓo dzi humele murahu na dzo dzo no ita damage ngauri zwi dzhia miṅwaha minzhi uri infrastructure nga itshinoni vha ḓe vha tshi repair ngauri zwifuwo zwine vhathu vha khou zwifuwa kha ineni area ndi zwine vha isa ngazwo vha na tshikoloni university. Vha muhasho wa ndondela mupo na vhuendela mashango vha ri vhathu vha ṱutshele kule na dzinḓou. Ndi zwithu zwine zwi a itea ṅwaha na ṅwaha fhedziha ri khou nyaga u tsivhudzisa vhadzulapo vha Malale fhethu ho fana na Niani uri vha songo ḓela tsini na hedzi nḓou. Ri a zwi ḓivha uri hu na tshifhinga tshine vha bva vha wana dzi khuni zwino hune ha vha na hedzi nḓou ri khou takalela uri vha songo yela tsini nadzo. Nḓou dzo dovha hafhu dza wisa luhura lu shuma u thivhela vhulwadze ha khwanḓa na mulomo. Lutendo Bobori, SABC News, Niani. Ngudo dzo thithiswa zwikoloni zwivhili ngei Gothenburg tsini na Manyeleti hune havha Acornhoek vunḓuni ḽa Mpumalanga. Vhagudiswa vho honelwa nga nnḓa ha tshikolo tsha sekondari ya Daimani khathihi na tshikolo tsha fhasi tsha Hlalakahle nga vhabebi vhane vha khou vhiledzwa nga phera dza zwikolo izwo dzine vha ri dzi tsini na u wela fhasi. Tshikolo tsha nṱha tsha Daimani ndi tshiṅwe kha zwikolo zwi si gathi tshiṱirikini tshenetsho tshine tsha gudisa thero ya mbalo, saintsi na thekinoḽodzhi. Tshikolo itshi tshi na vhagudiswa vha ḓaho maḓana a rathi. Fhedzi u bva tsha vhege tharu dzo fhiraho tshikolo a tshi khou dzhena. Tshiimo tsha tshifhaṱo kha tshikolo itsho a tshiho kha tshiimo tshavhuḓi. Parents are worrying about the toilets at the school and infrastructure as a whole. So this school is not in good condition. The classes is having a problem with the potholes inside and the cracks on some of the classes. And during the rainy seasons, our children are not coming to school because all the roof are leaking. Hanefho tsini na tshikolo tshenetshi hu dovha hafhu havha na tshiṅwe tshikolo tsha fhasi tsho faliwaho hanefha vhabebi vha khou vhiledzwa nga tsireledzo ya vhana vhavho. The school has been closed now for 3 weeks. So the reason why the school has been closed is because, as you can see, the infrastructure here is too old. It's because this school was opened in 1992. So by 2008, we had an incident whereby 2 children we lost their lives here at the toilet. So right now, we are not safe because our children and the teachers are also afraid of this infrastructure, as you can see by yourself. Vhabebi vha khou pomoka muhasho wa pfunzo uri a u khou amba ngoho. They build 2 schools near our school that are maths and science, but our schools since 2017, they failed to come and build our school. They almost promised us we are coming to build it until today. That's why you see us today mobilizing to government that they must build our school. Vhabebi vhona uri vha ḓo isa phanḓa na mugwalabo u swikela zwililo zwavho zwi tshi pfhiwa. Vha muhasho vha fulufhedzisa uri vha ḓo lavhelesa khaedu ya themamveledziso. Zwa zwino ri vhaḓisela mafhungo a zwa ikonomi hune randa ya vhonala yo dzika musi tshi vhambedzwa na maṅwe masheleni malwana a ḽifhasi. Dolara ndi 17.65 cents, bondo 23.82 cents, euro 20.60 cents, pula 1.21 cents. Mikovela JSE inta. Kha zwibveledzwa musuku ndi 3,323, platinum 1,315, oli sonkunakiswaho $66.6 nga faki. ndi madekwana ri kwatani zone zwo zwi khulavhesa mutshashu madekwana no ekhala matshelo no ri khulukhedzi mula dzikhulwana dzi dzi khopfera ka zwo ndi zwo bvadwa hone mutsha makola so kutana hoṱhe ri khwana ka zwo zwa deula khathiša ka zwiṅwe zwithu zwa phela shango ya tshipembe khathiša phela shango ya kovhela hone ri tshakhala matshelo ro pora no ri mutsho wa makola so mutana hoṱhe kholo kona u rambala nga ka zwipita zwa khathiša shango hone mvurekedza ka do fara zwo kubvira phanda no pfera ka zwithu zwo zwa bvadwa hone ri bondo lwa myo ro thola khulu ya ri ko swenda ri ko swikana phala upone ka poskale a do pora ona mvula dzine dzi khopfera phala ka zwipito zwa bore zwa kapa phetsa zwo ndo bvira phanda ra mbodelo sa mrathu shampiso
swika nga degree Celsius mwana South Africa Tshipembe ri khou thoma nga vundu ḽashu ḽi vundu ḽa Gauteng na ri khou kona mutsho vhori temperatures dzo gonya vhukuma dza swika phala ka 27 Pretoria 26 Bronkhorstspruit khathihi na 25 vhuponi ha vhori ndi ya Springs hone a ri tshaka vundu ḽa hayani vundu ḽa vhori ndi vundu ḽa Limpopo khona na hanefho kula mutsho vhori ḓo fhisa vhukuma kha ḽa matshelo na dza ḓira 32 phala Musina dza ri 30 vhuponi ha vhori ndi ya Lephala khathihi na 30 vhuponi ha vhori ndi ya Bilavila hone a ri tshaka vundu ḽa vhori ndi vundu ḽa Mpumalanga hanefho ri khou mutsho vhori temperature dzo gonya vhukuma dza swika phala ka 28 Skukuza khathihi na 26 phala Mashishing dza dovha hafhu dza swika phala ka 23 vhuponi ha vhori ndi ya Ermelo hone kha vundu ḽa vhori ḽa KwaZulu-Natal na ri khou mutsho vhori khizila mvula dzi khou trefera kha zwiṅwe zwipotso zwa vundu hili fhedzi dza ita 23 phala Ulundi dza ri 26 phala Ladysmith khathihi na 21 vhuponi ndi ya Durban hone ri tshaka vundu ḽa vhori ndi vundu ḽa Eastern Cape avha ri khou mutsho khizila mvula dzi khou trefera kha zwipotso zwa vhori zwa phelela shango ya Tshipembe hone dza ita 23 phala Mthatha khathihi na 21 East London ri songo wana 23 vhuponi ha vhori ndi ya Makhanda ri tshaka vundu ḽa vhori ndi vundu ḽa Western Cape na ri khou mutsho vhori dzi ḓo gonya dza ita 20 phala Klein Williams dza ri 17 Cape Town khathihi na 22 vhuponi ha vhori ndi ya Laingsburg hone ri tshaka vundu ḽa vhori ndi vundu ḽa Eastern Northern Cape hafha ri khou khizila dzi khou ita 28 vhuponi ha vhori ndi Upington dza ri 20 Springbok khathihi na 26 ḓoroboni ya vhori ndi ya Kimberley ri tshaka vundu ḽa vhori ndi vundu ḽa Free State hafha ri khou mutsho vhori dzi ḓo gonya vhukuma temperature dza swika phala ka 26 Sasolburg dza ri 26 Kroonstad khathihi na 27 phala Bothaville mathazo zwino ri mbo ḓipetsa nga vundu ḽashu vhori ndi vundu ḽa Northwest na kha uri na hanefho kula temperature dzine dza vhori dzi ḓo gonya vhukuma dza ita 28 phala Rustenburg khathihi na 26 phala Lichtenburg khathihi na 28 vhuponi ha vhori ndi Maikeng mathango ro angaredza bva kha ṱafula ḽa mutsho zwo ra vha fara zwone madekwana no thiri u ḓo vhusiku ha vhuḓi nda